Eskom e paletšwe ke go romela tshedimošo pele ga labone la go feta leo e bego e le letšatši la mafelelo. Scopa e re Eskom e rometše dingwalwa tša tshedimošo letšatši pele ga ba swanetše go kopana le maloko a komiti. Scopa e re go romela dingwalwa tše ka morago ga nako go dirile gore maloko a se kgone go itukišetša kopano ye ka botlalo. E re se laetša go se hlomphe melao le tshenyo ya mašeleng a mmušo. I'm not prepared to subject the committee to a public perception that when we are preparing for meetings, when asking questions, we are just ticking boxes, and to make ignorance out of us, to make fools out of us publicly as if we are unable to deal with the matters with the seriousness that it deserves. This is a setup, actually. Eskom le kgoro ya dikgwebo tša mmušo ba kgopetše tshwarelo ka bošaedi bjo ba bo dirilego. I find it totally unacceptable that at this late stage, I think we were unable actually to respond in accordance to what you requested us to do so long ago. That's the first point. The second point is, I run the board of Eskom, and I insist that I receive documents at least 7 days before. I wouldn't expect that less of other people that I expect to apply their mind in a responsible manner, such as Parliament and a parliamentary committee such as yourself. Kopano ye e šutišeditšwe pele go letšatši leo le sa tlilego go tsebagatšwa. Gloria Sefako Mosi, SABC News, Johannesburg.